atie for mama kwa OB4G TV. The day still remains above for back up. 1. Let's ramo. Subscribe to the channel OB4G TV. OB4GH. No I'm a guy baba na the TV show. No I'm me subscribe button. Cool. And they open you can see about call and chair. Me say me mrema. Yenye yanko na yanko nene nkotwetwenko. Na yanko mane yakotwetwe no. It's about yenye edi Kumawood. Ye diem na hawa no. Say wa okosi bia tamu puchu. No ba na do dia to. Na so yi dia bono. Me da mase. You are for me mama kwa baba OB4G TV. Sada me kan me ne opanyi kese ba ko. Ene ahia. Ya de nyina Bobby Pokusi of Poki Film Production. Minia na mama kwa baba OB4G TV. Yeja minia na kome. Obo de da ro. Na kese na yeza osika ba o. Oh, jeje minia se na wo pai die. Oh, pai sem. Da minia se ka se baba. Na yo no afun no abeta. Minia da. Nyame na yesa. Nyame na yesa. Yesa mbre no. Eja ya na me kon twetwe mu ntiminua wa ohwem bia ade komo bia obia. Comments down below. Fa comment na to ho. Na eja ye ready a na ye dia bono nti mesra mo. Subscribe to OB4G TV. OB4G TV. Minia, na mama kwa baby oba OB4G TV. Yaja. Na wabo empom nema we na ko Kumawood. Eja. Boko boni bia ni ho. Kumawood enwui yeti ase. Na sini se ye hu sini. Se sini ye hu bi. Se sini ye hu de mo ye. In focus bi say ewi ase no. Ye wo. So ade de ekosonson. Na fonfon so de ba fonfon. Na Kumawood yeti ase. Bye. Bibi kakra na me de yati ada kakra. Bibi ti sese. Sese. In focus bi say achia. Ba bude nye de embuye tia na achia ba bude nye de emuye eye eniema ba ku mienu miensa bi na atochema efa ya dwuma no enu ti na me ya tia koda kakra ba se ni yakopon tia se ne de enche bia mgbe hu live mgbe Kumawood asese mo ya nrunru fo bi se ase mo kunkum ho bi obi ahete ya no ade na ekwe kwa ma usanza ohete ya big time pa no ko Suzu Williams ohete pa no ko Benanyako was one of the best actor na me means the piano me hwe na me de ne boost me ono so o sudden ba no so ko ase mo ya ba ifu bi se yo minia enye bayi ene ya ye ewi ase de asem kura ba akopɛ ena asem koda wa ye kan ye dey enton sabi adwuma na ye no sabi obia obabi a odi ni tiai dey akohye yo obabi bebiri amanfo do tiai dey akohye me mitiwe ebi am de mo akogya kire man enso unim me kama asem ye dey enkyere wo ana se woti won mo na se wo de ho ekose bibi nso a afene so a odo so de obode so de ko so anya afa akon so a e wo se de e ba so nti wo do mo nkose me de nya mesuma mesomti me mo se Kristo nsa wo nya so better TV so nti na aka na sa na so sa she bia se dabi me poke minim se dem fiestie na me bisa se ede na ama modwuma nkɔ fom sa because as a previously no na aja ko mu horo na ye to CD na ye to cassette bebre no bia to but this time around I say CD globin pay bill obi mpe Ghana movie grab bill ede na ekoso obi medase diama we say na ekoso e wo ye dwuma nim no ukọ so ko faster e na be ye dwuma almost started me agent mu bisa say one na we dey wo dwuma no so uka chene say one faster be no ko no yana o say oh any me wo si set so me wo set so na so ye dey on paba
na just the eku adwuma na just omo mpese new stars for beba that's it that be omo nkoa that's it sabe pepe e no mede e yo madwene so sabe pepe na madwene yo wo akona won na di komo wo ka obi bia akere no no say nya no say bisa star be na we wo funa ba set so wo sa ko poster bi ni an so we say die na you from into the letter what the me am I busy nti ya de me nya wo asa omunyimu ni wo madwuma bi say asa bia omunyimu ni wo madwuma asa onim se wontimi nye good director o tim direct movie nti opede ono waje ni din dada na onim tin na ni so na ja ono aba be kanade mo me da so pa so timi ya dey oyi sa se we dey e dey sim stars no e wo Kumawood sesei no me busa wo mo say kanena na eje ko mu eye adwuma no kanena na ewisu this guy Kwame Usu Asamu na obi ko ekofa omo a omo timi busa say star be na wo so nti wo person je say ahomaso na awura production na mane agu anase de ahomaso ankan gbe na ye de eye stars no eno na eye stars ni sesei enye bibia asemu ahantai ahomaso gbe na eye stars no me ne director ba akopɛ na edi ngomo po B ana poke yeah right poke na edi ngomo no I was a ahantai I don't know ahantai si ma pass so no me hu se ne ma bi nko yi no ma complain ya what can say ama me nya sign dey ade wa no na we dey me fan ko chiri na me ya adwuma na say na me call one of movie star ba ko sem ni kodi nkombo na me nya na adwuma no so na me so pese me dey me da bibia dey a kire no na me ne tena say start say dey ye di enkomo afa adwuma no ye ka say mu na no me che say me nya na adwuma no serious ono die o me se me wa dey wase de wo concept wase me adwuma no obusa me say na director wo se adwuma no me so lesi bibia ye me so lesi they say me ni one dey e be pre na so as of now there me no fast dey ankan but who na gidi dey e wo mu iti na ba na so say me Friday e do akwa adwuma no asem obie na me ka kire nya oh director we dey e be dey kakra because me was set be bire so eti bika say e bia me nya nwa ba na se wo kina e be dey ama me eti sa me dey me nya nwa ma na so adwuma no musura na se dey ele do no musuro na dey enti na wo ana wo sika o sa no kwa ba o ka say pole adwuma no we dey o twa na say o person say ono nkwant abe ale say Venus the one particular even I think said this guy Prince David was say ono nkwant one movie I don't know sinin and it came big and then nothing I make say Kumawood stars no antani dwa na we dey ewo mu no eno no because onu so omo kwa akọfa no na be adwuma no wo de ba be fra omo ase afi no mo de mo ba adwuma ni mu no o ba be fra no ma adwuma ni nti eni je no onya bi dey e wo scene onya bi wo set no so nti die na directors ni na se mo ya afa ho though it's as now directors ni dey ene obi aba o de ode ne ba obi aba o de nti sai ko se se mo ko so nyina no o ba kan 1000 obi afi na boy egba na wie kra no wo de marketing no bi ko hu say one step no was poli boss wo no aje gudem o de call market na you hu say star ba ko pe do ma si poli na de ba e je say woni sika na abitim de star sapa na ada muni organization dia na your organization one mo na why not say na muni mo ntina say na mo nka say ada ntina now me yas ye focus on particular people because esa mo ntimi mfa ni pa fufuru nwura mu me da say one so your committee executives your committee producers and directors executives share meeting oba go fa asema ba be create agenda na tun no ya gba to na so mu suro stars na oyiwa oyiwa stars na be as directors stars no as directors na na me kwa me na me adwuma na me ye na wo ye star na ma yede na be fa wo sebla na be medwuma ma me say say blasters na wo be fa local coach na foreign coach no local coach no ba pe
in place ni mu because footballers ni na we discussing and but ko fa foreign coach ba e bia na discuss so players ni yo ana me nwa obi me sanda wase wa anu so e wa kwanya awde ama me platform yi so ne ubese o ye de ni bie ne ma ni so e ma hu ne ma aye de e ko e wo kuma adwuma ni mu kwa se na je mu wudodo owo ne de tumi de meet me dey e me kire say unim de ekoso arentina me so beka obi se me ka say obi akwaje aduro abehye adwuma mu obi akwaji sumaya ana dey oda be yo no da be dey abehyan aba no da be iti obi a odo we dey odi na adwuma enti bi ebi tu aduro no de adwuma na me kwa tumi de me ka say most na etu aduro do what aduro me se na misu nyankopon yi abibia me tinya me fie abibia me tinya me fie ma vo de ko po de bi ba de se me ko poso so na bi ti wo poso ase de da bi enti sta be na atu aduro mi ti me shi omudi ada na ese na wa se mu ni any grounds bi ade yes me ni any grounds mi ti me shi obi abi se sta wi akoje aduro sta wi akoje aduro no de bae wi akoje aduro na Bible say na ni nyina ye de emu nyini o twa be ndo no be hu de any de because benanya ko ka sem bi I say the grounds no be kuma grounds na evil place and kwa na senya no kwe e ja say de minua no o kan ye no me miti mi ga je senya no kwa na say de e no kwe o na enim de o gina so ye de o de kan sa we director be ase wo dwanu dwane nsem no o me ya na nsem bi gina because some of me da no ase untimi mam straight question tie obi ebi ase de nipa nim sem kan se wasem a wo ye de won kan ye obi akosi baby wo say enya director esimesi poke okọ interview akọ jina mako boku ma butfo ni se ni person sa ko je duro ni person sa ko yisei me se ni pe nimsem ka eti o de nti usuro ntina ntimi kan kro na dabi mi suro bia ene ka no kra mi suro bia ene ka no kra da buka se mi ka no kra me de wi ase no me oba ka ase no kra ene me ka tro straight se wunim pa se wo mutu oduro se tira wo ka me da to no se nim se wo mutu oduro enti wo so de na ayeva ho me de me nim se mini se esimesi akoje do na wi akọ me ko bia me de mo se nyamensa ma bo me paye na master team adwuma me pon na me ba so ma bo me paye ususu se de ntina benanya ko ka se o ma obi ama ma hwe no na se mo ya bonzam fonti no be se mba be hwe no asema mi nyani na so kan se mo obi amere no I don't know me no reason point already we just can say o ma kuma wutu ni bia ide e ma me hwe no me no reason pro mi nyani na so ide e kan sa so wo yale eni ye de ya ba se be hwewo na so be se be de e be ba be hwewo wo be se ba be hwewo de mi no reason kro enti a we de no se mo ba mbeku no e ba be ku no ya be ifo ana mo tu nro de asa na ma ba ifo ati fo mi ni aro ayese pa na ya ko commercial break e ba e be sa to asa yo eti fo hi de OB48 TV mini am subscribe ni mo de e mo de o aze o ba na to so o se mini aro de to so bet agron kwa ya wo so no to a nse bu ho o mo be so mo be kan but what say me o mo kan because ya mo man kan ye nya so pomasibre the problem ne da ho but o mo be so be kan no but what say war no kan no me te say asem say Adom TV fo na ama modwuma no o me tell novela na ba ye kunkumba dia na be say modwuma ni nyina ne ade no kan na say no minua kuma se gina ba bi ka say Adom TV na ba tell novela dia aba me adwuma na ko fo ma me ne am so no kure ne nya no kure enya Adom TV fo na me adwuma na de akofo ya enya me adwuma na de akofo pa ba so ntira yes se adwuma no there is a benya to boase no direct adwuma no oba 2 days oba so di part 1 part 2 part 3 part 4 no dey dey eko 2 monzuzu se muni skanti na moye za ye ni se de be adwuma no na se wo skanti na dey ye ba set no so and the kwa say ma pressure dey e ba so ye ma start the pressure na ye wo ye adwuma no start it mi ba ena wa ye ni tema me ko ena ko so raje ni wo be je wi wuti mi sai da esa ko je the back
ade ba ku mi bi na bese mi nwia mo na de ehun mi nwia directors any producers no ye nyina yehun ni any stars no etimi no mo nante me na makofo na mi ye o de bi twa o kan no be meduma ma me ade ti na ade a me mepe no wonya ba me na de mum o pe na o de wo ye ma me anji wo peso che se aso mo ye autocracy bi wo mabrabo mana stars ne ba na mo a kire de ho o bo no mo che de mo pe e wo site no so e ba so bo se directors no mo so follow mo dabi ni wa se kosa na se mo na draw script no mama na se mo na dem script ba ono akofan so me no script no na me ko twero that time no pam bibia na my day ma fa na wo kuta bibia na ai denti no mo kire de ho so ye omo ba no pesa mo de ma wo no wa ka sa kra no wo te wo no bo so mo pupu na se djuma no mpon tie na so mpon mini mi nyam directors na dey e kasa e wa no omo na make us we dey a che mo na dey ato mo adwini mu se stars na dey omo ye adwuma no enye omo mu omo pe e na so me dey omo ye de kire ye pe na so ye dey e de kire wo mu because me ko boka en ko 40 million 50 million mami nia na me yonko someone je na do pe no so ye dey oba e kire me ye hwe movies be bia ye ba obu ofu ba che me bofu pa na me dey me kasa ko stars na disappoint mo ene ma omo de ka omo na make man say se kwa de e de na aba so yi se obi a sati twa short video asini no fu on na twama na part 1 to 3 part 1 to e twama na menia sini part 1 and 2 and 3 no e na make kasa me no kasa no se we de jogo to part 1 and 2 e na tibio e na me o tie me kasa ma me say adwuma no form na dey akọ chana chia ba bu de nye dey embu ye so e say adwuma cassette no o de ba ye ton say the first na dey ye ton se mu twa short videos nti be na mo bia ato tie short videos no mu twa no fine omo no mu twa ene ba de obi atimtwa bi o de wa ko to YouTube ona ma fo dey e di nyom stefi e say two mi say dey the TV series no me TV station for no o me send dey YouTube ono me dey mu stefi na eduma ne de prefer ka se mi say se wu twesa no na hu se achi a san ko wachi ne san ko twa ne ye ne fa je na mo ya fa ente say no de ba na ye ba no ye ma na wo so ye ban sawe na de na wo ya star me ka mo aso ate enye de wo pe ene be ya ma o de mum de ye pe ene be sa wo de wo ye ma ye de wo pe no sa wo ye ma ye me press come ma na me man pressure set no so is it so be 2 weeks and I 3 weeks here many we no meet me for 2 days 3 days 4 days in part 1 part 2 part 3 part 4 obu ofu ase wo ndokwa bi ku bi se tie da ma me bofu ene de ya no tie anu me na me grant interview ba ase o kwa ndokwa kwa wanje bi se me nya me bi se wasem ba ko me nya me ba cho me ba ndokwa a wo ko na no wode enye tokwa ena me de me me ko but be se me me nwa directors no asote no mu nyina yun akwan kura e ma fa so me dwuma ne de e ba afo nti ase nti se coronavirus abaji bibia boso e kwan ba so na me fa so me twese ni oh coronavirus o timi tra no mu afebo e de ya ele ne so be by doctors na tell say yare it has come to stay the doctors actually say yare it has come to stay e be say normal HIV malaria ni na nti pa ya ebo ne se be nya ho di na mu se ye say yare be free system no kra na de e di se nyankopon na oh adwuma de so far ye adwuma e manfo e twa series manfo twa short videos size location say the work location now precautions be na mo de kwan so ben so na mo be fa mo be nya social distancing na ne amanya because what I know say sini no mo ba be adwuma no obi ne na yere o we yere couple say so mo dampa so enti aso ekwa be de wa hu se nipa we na o ba o ne ko dampa no so o ya ile dia na so ne yere what are you doing and if from say 5 pack na say 5 pack into mo mu nya 5 pack ho fo no e de na mo ya fa ho because in a woni mo be health status na so wanware no na mo play romance o kofe na no na o wi no nya coronavirus na o kan sa na asam sa yo minya e da se ho adwuma no ye be ye na ye be protect ye mo and na two answer the be share adwuma na se no ye de emra e be gu fom
Esenche ebeko meeting mu no ye de ensem ebebu form ebebi ensem bi ti say so we bia say me ka say yale kwa me de fa so ebe de eti ates no ebemu mu nyina de akọ check up so oni yale ni bia wo de won report be de e baba be kire ba say yale ni ne ya me no gina o betima ba say ne ya oni yale ni bi ngoduru fi na yale ni bi nti ye check on na china bi bad na e bia wa yale ni bi e be de okay enu na yeso ye de your doctor say de ewo yimu so enti say ba say no so na say ye adwuma na say nipa no before say be start adwuma no so no e sa be check you bet coronavirus no ye say yare ne chewa etimi show sometimes need me be within 2 weeks and some symptoms na show na ye fa ne say be o ba set no so an kote yare na mo check na say symptoms be any ho e be de mo this is what the professional doctors call so be check ni moja e say nyina nti sa na mo be at least ni nyina sa na makotwem sinya na say yeah sana mkiri se be no because o hwe footballers na mo ball no e wa blochiri no kwa mo fa so e dey o mo san start ball na o mo nyina mo ko check up asa no me do start mo ball no because enkwanya pa etie fiti preko pe enkopo yesen e ma moja metuye it is o members so I know it's a pocket from production more members be until members na dia kwan be na wo afa so a utimi ni omunya meet etimi no mujin komo ene de na number ben in case of obia so so pese oba into production so a obetimi anya access to say no okay you see now coronavirus it shia meeting ground and say they want to say ye meeting WhatsApp ye meeting on WhatsApp ye be a group I atrom Poke members na Poke film production members ni na ishia a meeting every Sunday 2:00 p.m. na meeting ashase na so obi person ojo nko no so a obeden so obi person oni Poke be din sawoso oni Poke be ye adwuma ojo nko na obetimi afre Poke e wo 0541 528218 0541 528218 of fresh number na ne sabeka director Poke de wo bia so no obetimi na ede aka ani de hono no so obo se we dey Poke film sa na contact na the buy no e dey no story means obofo ba ko pe me dina metima gbema me de me nya de me ma kwanchire ne bio me de original me ma kwanchire enti me sere ja ha na de dumedi ne be kwa wi be te e be kwa no ye ntini nka se ye be kwa kwa enti menua se wa adofo bi mu a adofo bi a obetima che o ma na se obeto mu nkra bi ja na be kwa da yo menua that's all yo eyami ankasa me papa minya be ma me bra ma de nyina Ashanti regional chairman for NPP chairman untumi chairman baby a wo bia me chiao eye wo unu akwa nkusi me na ne dey me chiao ewo OB4GH television so me chiao wi chairman me se na kopon shira na mo den e de ma wo de kese a wo ye de maga na ban ene Asante man nyina chairman ehwe nyuma wo bie enema bebra wo ye e wo Asante man mu a chairman na kupon shira wo ye mi akasa papa Kennedy Japan papa won so na kupon shira pa e wo ade kese a wo de won so wo ye de boa Ghana because ya so bebre apo e no mo bo e wo memu a asedan kan odi se wo tete wo mo so eto wo tete wo mo to papa na mi shira pa e na mi akasa me maame ante Abraham Ponsa mama na kupon so shira onye okese oba kwa mi eni mechia wo eni adofa kenya mechia mu nyina ja ujana obechia de wo Ghana ujana obechia de wo Ghana nezo so ja me fa chia ma me ama de nyina me dafo ba ko pe nhira ba setwunasi mechia no ba bi o bia
Afei so the ntia kase ma me a me mentor da bia me ka me teacher ma no ono abuka ne dia Japan na me nsira omo ahoden omo ahoden a obetim dia akon e dia tete adifo atrofo no to because they say omo man no e den enne asofo the whole Ghana they are becoming billionaires because of a punti that's enam nyame onhuma awura wa enne wo de yewe nyina nyame nsira me chia abusuafo nyina me chia maame wa control me chia nyina dasane mo be sa tienka o pese oba dwumadi so number abe frɛ 0546 293516 0546 293516 the same number. You can WhatsApp me on it. With my WhatsApp was the same number no, like me kind 0546 293516. The Dino still remains above 4. Subscribe to OB4 GH TV. That was it. Yamin shall be a one no buy. Ask me con Mr. Coronavirus in Obia shed in nose mask. Obia horror and sack continuously. Oh, for car, we see free man, another sanitizer pounds out. Said a bear, won't go fast in the family.